Wengane zawethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana neshe abantu abaningi beshaqekile ngesenzo sethukheli umfana njengoba ke ebonakala ke ebhaxa kanzima kabi ke unina kamzalayo engayo ke imvubu ke embeke phansi kodwa phamaski nokukhulaba wengane zawethu impela ke ake sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje mosaqala ngane ke ne-channel awuke wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo hayi ke ingane zawethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana neshike abantu abaningi beshaqekile bengawuvali ke umlomo ngesenzo ke esethukheli umfana njengoba ke beshaya kanzima ke unina ke amzalayo ngayo ke imvubu kanti ke wengane zawethu impela ngokwe video nake lo mfana ke ubeshaya ke unina ke ngemvubu njengoba ke emshayi impela ke wazi wamlalisa ke phansi kanti ke wengane zawethu impela ke abantu bakhala phana ke enkundleni zokuxhumana ke engaso ke lesenzo njengoba ke yena lo mfana ke ebekhamba ke nabo ke abangani ke bakhe ngalesikhathi ke impela ke eshaya ke unina njengoba ke bokhona ke ebeyithatha ke ivideo eDVD kanti ke omunye ke wesithathu ke wengane zakhe impela ke uzamile ukuthi ke akhuze phela yena ke lo mbhemi ke oshaya ke unina kodwa ke lona ke wevideo wathi cha impela ke wena ke awuhlangene la amyekele enze ke akwenzayo nokuyinto ke ecasula abantu abaningi phana ke enkundleni kezokuxhumana ke ngake ucameraman ukuthi ke uDVD kanjani futhi ke ukhuza kanjani ke umuntu ke okhuzayo ukuthi lo akayekele ke unina angayenzi ke lento ayenzayo bafuthi impela ke abantu phana ke enkundleni zokuxhumana baye bathi cha impela ke amadoda ke wendawo ke alaphi ngoba ke lona ke ufuna ke amadoda wendawo ke athi uxoxa ke enaye kwenzela uba engazuphinde ke abeke isandla noma ngingakube umuphi ke umuntu ke wesifazane kanti ke bakhela kakhulu ke nangaye ke ucameraman bethi cha impela yabona ke lo naye ke omunye ke womuntu ke ufuna ukuthi ke uxoxa ke naye ngoba ke yabona ke laba ke abadingi nokuthi ke impela ke baye ke ezitokisini kodwa ke badinga ke izandla ke zamadoda ke ezizothi ke zithi ukubalungisa baqonde inqomo kanti abanye abantu pha enkundleni zokuxhumana bathi cha impela yabona ke lona ke ukwenza lokho ngoba ke nako ke umzali wakhe esaphila akakwazi ubuhlungu bokungabe namzali kodwa ngelinye ilanga uyosola ngelinye ilanga uyosola hayi ke bafuthi impela ke basho kanjalo abantu phana ke enkundleni ke zokuxhumana kodwa ke mina ngimboso sithi MTV ngithi nje ake ngehle ngobonda idibane kuyona ke video elandelayo